Friday ke friendsong sungtini nalainai Kwtal job notification sini State Bank of India ni sini Kwtal job notification nongkorka friendsong. Ke friendsong sungtini onek din ni pore video tuwi tongo sungtini ni simi video start khalinai friendsong. Friendsong kaisa samgo busy ni bagai nongnang jora remain ni bagai video tu mek dongkha. Ngesung tini ni simi video start khalisine teisha joto important tongmorok sini forest ni rok selection process tong video tu bahai morok it sini tini o State Bank of India ni job Kwtal job notification ni video norok naidi video file sanai tong di ar pore buji angke norok comment khai di friendsong omong ke sini State Bank ni Kwtal job notification post ni mungke probationary officer PO hon friendsong Oke, omo graduation kan kena complete kan kena ba graduation tabuk final year exam runero nor jotono o jaga apply kemai. Nani di sini joto details anda kan kaca sawana. Sini nor online apply ba registration kemai nor 18 June ni sini ngkabo 8 tarik Julai jora nor apply kemai friends. Julai ni 8 tarik jora. Ingke nor apply kemai pore preliminary exam ngai Agosto, main exam ngai September, apore interview ngai October November, apor final result ngai November December. 2026 ni. Ingke sini total vacancy o jaga 1500 vacancy tong friendsong. SC ni UR ni tong o jaga 588 friendsong. Ar pore OBC 390, apore SC 234, ST ni bagi tong o jaga 144, EWS 144. Total 1500 friendsong. Nadi eligibility criteria oro S limit norok je April 2026 ni bisingo noro 21 ni simi 30 ingke oro ST SC rok ngake 5-year realization mangke noro jaga 35 year joroti apply khaimane educational qualification friendsong graduation je kuno noro graduation khajak ngai norok final year tabuk jara final year exam ripajak ba am herok tongrok norok apply khaimane kintu norok ni 30 September ni bisingo norok ni complete nang naita norok apro pass ni proof joma marne ingke norok friendsong selection process ngito sini tamung na nedi obone sang no sana jarong no o je exam jodi not apply khaina mus ngke nor o jaga exam runan bage koyta book tongo boi tongo obo angna no video tag khaire nai nor o jaga khang kili khaina nor online hote order rin na different job Flipkart ogo nor order rin ni mano apore phase 1 preliminary exam nai August 2026 preliminary result nai August September nong nai main exam August September phase 2 ar pore nai apore phase 3 wong agi interview rok nai friendsong ingke nor online apply khaina pro photograph signature obo upload ma khaibe nai tai left hand norong ni debrayak ni yasima bai nor kaisa white paper ba sada kagojo nor tham impression khainai nor tibrui nai amna photo nawai nai nor abono ba upload ma khainai ta kaisa nor handwriting nor kaisa kagojo khatao nor kaisa handwriting suinai handwriting no bonor upload ma khane abuta ma sane abuba amro no phone kana inke nor ni photo ni size ngke nor jpg marnai 20 থেকে 50 kb ni bisingo oro pixel size oro jak tongo apor 200 থেকে 230 pixel nangai photo size apor signature ngke 10 kb ni sim 20 kb bini size pixel 140 into 60 apor tham impression je soin tip ni nor ni ombo 20 থেকে 50 kb bisingo 240 to 240 obo pixel size apor handwriting declaration nong ne ombo jpg file no 50 থেকে 100 kb 800 into 400 800 into 400 pixel omonibo ngi handwriting tama sai jaga handwriting ja tonga angomno description no bo type khlairwana ngi or pula nini mungsidi or date of already omtigirin omno suinai sara kagojo omno photo click khainai size khlaini upload khati application fee ST/SC PWD candidate doctor fee rungna nanga friendsong UR OBC EWS obroke 750 rupees marne nge exam center to tripura nungnai agotolawo main exam center bo preliminary bo arpore noroni jottono agotolawo na ngai salary bo sengni nani noni starting go na basic tongnai 48480 প্রায় নরক নি গ্রোস স্যালারি মান্থলি স্যালারি নি নরমান পুরো 93 থেকে 95000 ইনকে নরক নি ও এমপিএস রক তানাই নাই 80000 থেকে 85000 নরক পার মান্থ স্যালারি মনাই অনেক কাহাম স্যালারি ইনকে ফ্রেন্ডস অল লিঙ্ক নরক নি বিল ডেসক্রিপশন রক চেক খাইদি
tei WhatsApp channel follow khaidi Facebook page bo no follow khaidi ang o jaga bo joto information short information do ang ritongo ang YouTube video do hai me apano WhatsApp channel robo hangke ang no short information ritong friends friends asungno teise joton no hai hambai